Hi bahing hasam mentakas ngi palei kilara ya kamet basa jong usamla wan bok lang kurba banle ya ka postmortem honey grims habe akran ber ka kong yusiba kurba kabade ka medu jong uwan bok lang kurba kala thu bana kalyang ka ying kasam kim kwa banle ya ka postmortem ha ka ba kala pharu ka jingtho shaki bor panyat district ban pha soy ya ka jingtho ba kim kwa banle postmortem hanre kim shamla tre ban soy namar kambyang ka kai phot na ki pulen kala thu ba ka ne ka de ka jingbom kwa jong ki pulen baka yeng kan light na ka jingle postmortem ha ka baka laong baka ne baro ka de ka mon jong ublei kumban kedo hang ne bana kalyang ka kemi bat ki bahai ngasem jong usamla wan bok lang kurba ha ka sngi bala lap ya ka met yap kim kwa ban le ya ka postmortem ha ka baki le penbet ban pendap ya ka met basa menta ka sngi pale ya ka met yap jong usamla wan bok lang kurba lalap ha ka step jong ka sngi balang na ka wei tedam ha ka ba ya ka met la yo ru ban seino ha ka ju ka sngi Ya, berapa? Kumbahin yung life minute exact timing na dito. Kajing siya katangaray ban ay bandum ay pus mito kamde karajo ngashmen. Wah, kade karajo kaye mata mas yo jing tiba la confirm mo de kun jogi ubalak shal Pemila ayah decide na ye ma inum pus mito no mangi suspect. Yano ru isim may baka tayo ka accident ng punte lo bala aja la kamen mo bala la bifun in pendabe ka masa. Day nang laya limbah tak bersisi pada pili men PIE untuk ye tinggi laya keren bapulen tamas nanti ban kata decision bapak so hana memang ada kami itu dalam perso yang ada di men juga bakal ada design no dengan dia postmortem dengan phone syasha usi jemaah opus kata ada kamera nga inform you know be ni ba ni num ini level exam ya PM ba ban PM report itu kata pegang pengkasih hamun juga kita terakhir no di bayar kibla ban force ini sebelum si singi abe ko nga chung phun ta bana da tip formality ko video sa yu phun hadu hadu po hiye kita por la po siya tigi janmir te wala kata hiba kata ka rahay chung ni kina bangin exam beti postmortem tingi klam berkacuk banwan sini ru ni kala pala ko ngila ya rahay ba lapa abu bai padari menen fi por po hiye padal apa ila ade jing le nyam barok ya ka balang la perlu hayi phun tentang nak bahas untuk baru nak tada hang sedang thos application ban exam in the meantime la air buat ulit la persang pada banwa last naki na mangindon kam exemption of postmortem mangindon kam ya ka permission naki bor ba defect no you district DC office naki magistrate la persang ban wal cirap naki te kasongolong kelan ha kam jubah ki kam long shine mar directly kim deny yang ini nanti kim directly kim reject ingin dong em kim terban nyarap ipi ki ada ki excuses kata tengah situ pada hang taken ba imat kim kadon ba jadi hang lat ini te bengin bading indum la ban lat nak postmortem wala kata rinya ngam susuk dengan solution yang kata kajing shifia phone berkat application in hand hard copy mo ang mangila shifia forward the soft copy terikat pakata ka application nga hair sor nami national nyo dunah namo nga awan dia la wajib tip hadisi office nga o bangwan ikudo dari DC kan nama DC is the head mo dia bangan le ki subordinate itu stu pinunut abangan san kan haman terlei bedare ini dengan wan hadisi office apa hadisi office ada ka DC dan hadisi dari ini atau pendud ya personally iwan mi DC pada kan iwi officer untuk iwan mi itu isu application dengan kaya discuss ako sabi apa ko kanila ina pio so nama ba kami ka police report kami
Iyo kumtay nga kata kadika reason bagi kimtre ban exam post mortem dingi minute ban ay permission dingi nak ban allow itu ka application juga. Tinggal ong ite advice mo sa ina kung no yung ang kong kabahi pin le iya post mortem. Tong apa kaptate na funo iya usiru mala da kabala ngala persyante. O ya kabala un rectify usia ka report kan. Ndai nga ngapit ya kren iyo bat usi pada bat iyo no isim na kafun nga yung ayan kren mga yung tuisan to. Ina ada phone itu edisi na ko edisi office. Ya kren may usi no lang. Kata ka juga kita ngapit ya kren do ta ya ano ya phone yung pang lebe to. Tengah kami ang okto sa ilis nga try but demo to the last effort. Itu ni persyang lain nak gusto ni persyang clean timing kena mga sutu bang tanga maju ban itu ban lain dengan persyang lain wa tip nak nasi ban hospital shilo lang tayo ba timing of postmortem shele ano ko masuk ni tinum lah wala pala ko ito ba din da ini pada nga telefon pat usip yung nga ba ya kan thay la le hasil te ya lingin pa lo sini kan wala dang ile from the same authority the opinion ta long so kwa ban yo different opinion ta from different authority ada kadi ka findings kala ban long juro long na different authorities na kamso kan so iki on kadi pada ba kadi ko ba ngaso ang ahi kan kadi ta man juro bulay iki bro nama ladang iwan dalang iwan decide minsta bangin ang bangin pus matangkun mengilawar direct to hospital pun menilakoi lapor kabang mo kun yung ikut aku storage men gamit inum yo an buah hier the decision yung even step it had served its purpose nilaya hun ba ka to na kun yung yo perlu hipi men ka riti Catholic yung ngila de doai to ki perlu mahi ngimle bala te kasih bangit git yung ba ya dibayar selalu jawab perlu ingi ka kun perlu bayi men perlu yung ngai te ka to kalau apan hun sini ki rai ka sa pu bayi ka sa ro mentangi warak sini men pendap ya kum ka ada mau ka beri pada mau boleh lah ada lek aku buat ka